Spremit ćemo najlon tortu na moj način. Sočna, ukusna, kremasta, zaista jedna predivna torta. Kora. Umutiti 7 belanaca uz postepeno dodavanje 12 kašika šećera i na kraju dodajete jednu malu kašičicu sirćeta. Podmazati pleh i peći koru 90 minuta na 150 stepeni. Fil u 7 žumanaca dodajte 10 kašika šećera, 120 g gustina, dodajte 120 ml od 1 litre mleka i sve dobro izmutite, a ostatak sipajte u šerpu. Pre nego što mleko provi, sipajte fil i mešajte dok se krema ne skuva. Pokrijte folijom i ostavite da se prohladi. Umutite 250 g putera i postepeno sipajte skuvani fil i mutite. Jedan šlag umutite za 100 ml mleka. Šlag sipajte u kremu i sve dobro umutite. Podelite fil na 2 dela, u jedan deo stavite 200 g otopljene čokolade i 100 g mlevenih oraha. Prvo sipajte čokoladni fil, nakon toga vanila fil. Umutite 300 ml slatke pavlake i ukrasite tortu. I na kraju izrendajte belu čokoladu.